Maya puno puai channel asida taram nok chabaga loina na khuramjari ngasi gi video sidi mayam khara ona ba dumai tawramani abako ngasi do Mou Anoubi saraga abani maram diko ngasi ko aikhoi maitai singi yamna pamjaba aikhoi gi maitai gi traditional Eromba gi recipe to mayam da share tawjage ko Eromba se mayam aina ko swai sida ko aigi leiba topa kaino singi ko maitai na taba topa jati singi mayam imanabi mayam da ina irolaga pizza yaba ko moi singdo da mayam iron mo to char mandung da ko habadi yam pam hai tare yam pam na moina ko kamai kamai irolino adu ada tawraga moju tamna khona na chayaba ko adona moi desu kana bo oina ko ngarang ge blog ta ko ina manipur gi ichema thengna ra yena haiba do ko adama na ingonda hawai movie bibire idana ko adu gi danga si iron doi nya ba ko ai se hana Eromba se kam thoga cooker da kam thoga iron lam ya ba ko ado cooker da kama iron ba do kaino gi akhoi gi manipur gi iche ko iche suba na ko mana cooker da kam ba do mahau yam na leite ade food laga iron ba do na hena haw hele na hai bire yak ba hai ko mai video de ile yeng bada ko aduna ngasi se ai korda kam da vida phutlaga iron ge aduga Eromba gi recipe su share tawrage mayam aduga ai khoi gi Eromba se de khoi maitai gi kaino ni dana maitai gi hinjang ni dana ko aduna maitai gi dress la ibani chandan ka thillaga phi ka ba illa kholaga ko adudi mayam de peng peng ngang da vida chakum da chatlaga Eromba do hawrasi chalasi dadi Mama kare ai kam ta ugidre daise yare adu dia Eromba hawrage ko mayam garang pipirak ba dunia ra sigi je sida methi mana leire tilong mana phadigom tonengkhok sida leire hawai mubi haujiko hawai mubi se ai semage ko fajana khara khara anoubudo do hapani ado aribazana maru ta hapani maku haparoi sigi je khara lire ba ado marum se ngo phajadra mayam maku se sigi je kalle ko aduna haparoi sigi je aseng maki mayam ai ngasi ahan ba sigi je iron doi ni ba ko khangde wa han bi su sigi se chadri ro laga ase maku je no ba male mayam hapa ya ga dri khangdre koi यादो माले हपचल लगे से सुम नौरी को सीजे सो हपचल लगे सुमाइना मयाम चुमुरा कई नोइना सेमी सेबु मयाम खंगदरे असमाइना खोक्तोरे सुमाइना खरा यांग मुन्नबा Ngasigi Eromba gi style se ko iche subadagi aina tammine ba ko mana iche dona haibani aba cooker da kam dhori haw te ma hawa de na ko aduna ngasi se phutlaga iron doi ni mayam ado sem doge ko pra कौन हेलो कौन है मैम से बॉयल तौनबीदमक्ता खाम थांगचरे इसिंग हापचरे आलू हवाई मुबी हापचरे हापनी ढक्कन बंद तौरे गैस थमे mayam hawai mubi mulle ko आलू से कतांग कल्ले adana
alu sta putli mayam sida leire iromba da hapna ba machan tilau khara khara kup kup na soire tilau mana hapani na ko tilau se yam hapsan dare tanghai ma ka hape ko ado sina phadigom ichina pibirak pa phadigom manam nu sibi manipur gi ne mayam yam nu si ha sida leire methi mana sina ko iromba da hapna ba na teba sina kot na chana ba ado sida leire tilau mana sini mayam sida utunga habdi ngari ga ko ngari ne morok atek pane morok akang bani ne akang bani sna ko machu phajana bani tiffin da hapsalani aduga khumjalaga cooker manung da hapaga kam thoni abako khumjalaga cooker da hapaga kam thoni maram di ko sida di ko chana da bani na manam do pai thorakani abako aduna ai khumjalaga kam thoge mayam chak se saugale ko sida ngasagi utunga morok thada berani tupa makin kumjani berani aku kumjani berani ahanbada iromba se ko morok ka utunga ga se ngari ga ko morok ka ngari ga se phachana hana punna takhai minarani thum kharjik tang hapchalaga thum kharjik tang hapasina ikoi gi morok kai ka se phachana toiba na dungai ahi santa ini maya hauzik hawai mubi do hapchanjarani alu ga ahanbada alu do hana phachana takhai birani hawai mubi se punna takhairadi ko ina toigi drai na ko toigra di haidi khara khara sum marudo mapum leibado adona hawba helidana ko chama tamda marudo phangnabado ko takhairaga di loina marudo phangna reba ko chabada mi ya pamani ko yoina di ko maru smaina mapum pum hapase mahaweba chawa tamda asibudi chajadri ko atoppa maru marang irombada uri iromba kai ta ko maru smain phangnabado hawi adona ismaina poli tawna kai tawbirani takhai birani aduga ising hapchanjare ising samahi yam langhanjaroi Thank you so much, Jivan Iche na hawai mubi bibirak padagi yang iromba se ngasi di chawa phangjarani ngasi ahan ba chadani ko ai amuk thabo chajadri abako aduga charaga ko mayam da hairake kamai tawba taste ko hawbra hawtabra ina aduga thank you so much Suba Iche iromba gi recipe share tawbirak pagi damakta ado hujik charaga hairake hawbra hawtabra ina ko adudi chalasi iromba ga chana ga na ka Maya bai charaga hairake ko hawbra hawtabra khwao ma ni mayam khwao ma Tam hawrami bo
asengbai khu hau ma mayam makeup to ga mukbang on tore sera khalini comment da hairo me thank you iche suba iche channel lo ko magi ahan be channel lo subscriber me am sura ga ko problem ma oi badagi iche do my channel do video lo to gidre ko hoje Anoubi channel ma hang wani ma ko iche gi channel do ai ma mathak thon jaram ge ko abungo gi mama ai na mayam na subscribe to view iche do cha hinang thong ma jam how do man bani how bani haram bani yam hai bani ba ko man thong ba thak ba do ko how do ba male ba adon ko mu Eromba si how ra sing bani mayam aina chinthi ba natte ko sing mayam how re amukai na try to diba makaka ko khagi Manipuri nga toy thong bo do ko yam ko try to diba ko ado su ai mathang da try to ge khalini iche subagi magi channel do ga yaw bani ba ko magi recipe do ado ye ga ise to ge to ri ni hosi thong ge to ri ni khwaw ma methi manani ma Maya mai camera wang cha ba sam ikai ba ko do khang de ikai sum sa sum kare so ngasigi Eromba gi recipe se so itana try to ro yam haw bani cooker da kam ora gadi cooker da kam ganu phut laga iro ludon hena haw bani ko ado आज का Eromba का जो रेसिपी है ना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था आप लोग भी जरूर ट्राई करना एंड बताना मुझे कैसा लगा तो मैम ngasigi video se matang asida sumlo shanjarage मैम ngasigi मैम चला गया लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होगा अभी बye